kubor nakaslab jong unongsan Hima. Mình tu dần seteng senya ngayo phun call tu ba dan tak Khasi so thì nakapor sa por si iyo phun call si ja kita mo Nongmensong ta ka dong lumpira Nongmensong thì ndrengam ju khamlek yang si ong ba di khat stu ya handel i khayla fayar ni tu dan po so kada men ki hamdum ni di stu yang dengan itu ta lumpira na po giladan ka to ningot gi nang alam snong nang alam dong tu na po Nongmensong Pagdigitan lang basta lumog dahil lang ba kita kinapaligi perbigili kita kinangalam share duma. Jika kung misik pagtibigi ano sa show to Khasi ko na pali Andre makataro at herma di pali hadin gilali kita kinangalam snong itu kan kat ng snong. Pada tu nakaliang ajung ni ang yung tibusa mo Khasi tingin tang balik yung Khasi uta mo sakyan tingin ang balik sa Thanad nakaliang ajung ni kaseng ni ke kan beli ke jam tu beli kan to Khasi beli kan ni tagin ni por mingili paro ayat tu imam ni tuk tu ganti alin tu kerja tu jingja andre long ke ga ni ko apa so kolong ba kami ga sija nakaling gibor ng anki lakam ni long no siyang ngin kalau one sided long ba yaki Khasi ni syakam di Henry Khasi taran di syakam ni benar puasa kita di long so tu ta taring Paidbah men kung bangi ga Nongmensong na do gipor bumusyan do nam kandak niya wiru ada dia penyap di Khasi ga Tang ni kang ba Khasi wi Pulit di Tang thì nó vô support rồi dùng show ít là Khasi cả lúc mà sẽ bị tấn công cái nó dùng tiếp dùng thì lần teng mental mình yên nó setengah kean dia sama kecuk nem tak lagi soka nó soka nó begitu pendik itu di nomor bagi di ke haban wat kilan kenti ban weng men di Nongmensong sang ga snong thau Nongmensong di sakai ni bagi lawan bai ni bri benapa nang sa diga statement ga jini ki nomor ba ngamen min ngapoi to spot i apa yang tu lumpira ba hang tu giladan gitu nang alam susang to ningot ki Pulit giladan yang tu ya so jini keren ba giladan kita jini therma to bali nang tu long ba penengo ki kumno khmat jini Pulit tu Pulit gidan hang tu kia therma begini kita kini pali di laki dia kini pali di bumi ni Pulit kim isubi no penban niki itu kerja tempat di kayat kali mano tempat idon ba mana itu ti Paidbah sudah ada tu lah yang mi puk di Paidbah yang ta berarti en patai mengi menu balak bang patai kayong kamian ti teki manta Oktober ba ong piban plat kila plat em Pulit kinang bat Pulit pi men galong nomor ba ngi di binya keren ni sepangata jeng sakam ni balai kulmar na puk dengan tu men itu su tu asya prana la jang tu ti ngintip kata situation ta kalau nu lagi tinggi to khna ba sakam dong don nu patut kan tamaroi am sakam perbingilannya sangat tinggi dan arngut ikna Khasi de malong am tip detail se unu nomor ngin dayo la than ma keren hi tekno baji kerja manen por application kan baji swaga khat arbaji apa application kan baji ka siap prana kan baji ya pra dengan kenbau dan balong kumtu ya din ka khat arbaji hi be pra